laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالقنا جميعا، نحمده كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوه تبارك وتعالى في السر والعلن، اتقوه تبارك وتعالى في أعمالكم وفي ديوركم. خطبة هاريكم سبني إن هندكو كو يوتغول فيندنتنا الأخوات والأمهات والبنات كو أندنتينغول نينيراɓe meɗen ɓen e bandiraɓe meɗen ɓen e ɓiɓɓe meɗen rewɓe ɓen hittingol tinno yoɓa ko feƴƴirnoɓe kon e suumaye feƴƴunoɗo tawnoɗo yoɓaka haani, nde tawno heddanaki en ɗo e suumaye keso on natude si wona lewru e feccere. jonnon lerɗingol jama on, kala ñawlornoɗo nawnare, kala ñawlornoɗo voyage, kala ñawlornoɗo sabu fiilaye, kala ñawlornoɗo sabu ɓesugo, ɓay ko gotel e ɗiɗo nayi sellatta goɗɗo yo o ñawlo suumaye. foti ko o gorko, foti ko o suddiɗo, siyama annisa tentenis on naɓɓen, ɓay ko kamɓe ɓura andirede ñawlagol. hutuba men on ko woni yewtude ko lerɗingol kala ñawliɗo hittingol yoɓa ko ñawli kon, sabu na hiɗen andi ko raajibi ni hande ko 15 mayru heddaki ɗo e suumaye waɗaɗo barki keso on natude si wona kadi lewru e balɗe 15. ko ɗum ɗo marɗen ko yewteten bittaqo sir wondude e raɓɓinɗingol, ko waɗi hiɗon andi hiɗen mari uddutugol juulirde on tigi no noddita ton kadi ko yin juuluka juulirde meɗen ɗo heña kadi yaha doga tawoye ton. haray en totti farilla koni en naɓude ton joni ko ɓa hada shi'run min ash'aril islam, yani ko mandeji ko tumbodire jeeyaɗum e tumbodire islam. kono enen aray en totti wajibi men on. so yehi noon en tawi ɓe juulali juma'an wa alayna bisolati ma'ahum, haray en juuliday e maɓɓe, walakin dhaka salat nafilatan lana. kono haray nden julde nde juulideten e maɓɓe ton, haray nden ɗon ko nde sunna, enen ɗum ko naafila men. kala tawɗo kadi ɓe juuli la ba'sa, haray ella wufawake mo desa o juuli o totti juma farilla makko. idan sabu ɗum woni hutuba on jutata o raɓɓiɗay. nadkhulu fil khutub, naaten yiltitoɗen ka nder hutuba. haray kala tawɗo hino ñawli yo hittin o yoɓa embere ɗe balɗe 45 heddiɗe ɗo, 15 15 ayyam baqiya fi shahri rajab والثلاثون أو 29 يوما ما كان في شعبان. balɗe 15 ma balɗe 14 heddiɗe ɗen ka raajibi ɗo, e balɗe 29 ma 30 aroyayɗe ɗen ka sabbordu suumaye. kala anduɗo no ñawli yo hittin o yoɓa fewndo ɗo. e konguɗi buyno jinda no e woɓɓe goo wi'ayɓe yoɓitetake e raajibi, hino e woɓɓe goo wi'ayɓe yoɓitetake e sabbordu suumaye. allahumma la, ɓeɗo fo wowluɓe ɗum ɓe mara dalil, ɓe hawrali e sawaba. hay si yehi ha no heddi ñallal bajjal pettoɗo e suumaye nato, si tawi ɗa ñawli suumaye kiɗɗo feƴƴunoɗo a yoɓay. lewru be lewru yoɓitete, lewru be lewru horete ko wiyete kon sunna. haray kala tawɗo hino ñawli yo hittin o yoɓa. kon ɗum woni conséquence jooɗiɗo ha suumaye naati yoɓaali. haray ko yimɓe ɗiɗo, kala tawɗo ko nganto waɗugo ngon ha o ñawli o suumaye feƴƴunoɗo, ko ngon nganto kadi Allah no andi, Allah no andi, ko ngon nganto jogimo ha suumaye naatiti o yoɓaali. mada yaf'alu, konno gerdata. idan haray oɗo ko yo hooru suumaye keso naatuɗo on, ha si suumaye lanni
o yiltito o yoɓitoya suumaye feƴƴirnoɗo mo on ko alda e tugol ko alda e amandu ko alda e pus amma oɗo tawɗo yoɓaali ko ñawli kon nganto ngon iwi ko sabu voyage o ñawlorno o hewti ko sabu fiiɓa o laaɓamo wuppude o ñawlorno o laaɓi ko sabu fiiɓa himo nawni ma ko sowiɗo o ñawlorno o nganto fo iwi o jooɗike ɗon tun e haamugol ko anda nde sintata yomi accu haa nduɗo maaya simi yoɓa yomi accu haa nangel ɗuyto simi yoɓa yomi accu haa ko ñallormaji ɗin juuti kon ɗuyto simi yoɓa o jooɗike o haami ɗon haa suumaye keso on hewtiti o ɗoni ɗimmo o kadi konno gerdata wa alayhi bisiyam ashahran yani ramadan almuhadir haray ko fawimo ko yo hooru suumayeeru arndu ndu ko ñawli kon o gaara tuma suumaye keso on o hoori on ɗon haa o lanni o naata noon yoɓugol kanko kadi ko o ñawlino kon e suumayeje feƴƴuɗe walakin kono noon kanko ko wondude bitta'am e ñammingol par ce que kanko nganto iwi no neeɓi o jooɗi o welsindi kanko haray ñande o hooray o itta kadi kilo goto maaro ko ɗum woni muudore nde goto o ñammina miskinajo idan simo ñawli kanko balɗe 5 o yoɓay ɗe balɗe 5 o etta kadi kilo 5 maaro o jonna miskinaɓe si mo ñawli balɗe 30 lewru ndum fof o hooray balɗe ɗen 30 fof o etta kadi kilo 30 ko ɗum waɗi kanko etay ko parce que kanko ta haawunan ko welsindare o jooɗori haa suumaye on naati o hoorali idan ko ɓeeɗo ɗiɗo kala tawɗo yoɓaali haa suumaye naati si tawi ko nganto joginongo mo ngon ko ngon kadi jogitiimo haa suumaye keso naati oɗo ko yo hooru suumaye keso on si o maayi o yoɓitoya kiɗɗum ɗum kala tawɗo yoɓaali haa suumaye keso naati nganto iwino ko welsindare tun haray oɗo kadi fahin ko yo hooru suumaye keso on haa si on ɗon maayi o yoɓa suumaye kiɗɗo on wondude etugol kilo goto maaro yawmiyan kilo goto nindi maaro ma kilo goto nindi foññe ma kilo goto kaaba piitaɗe ma kilo goto condi ɓira ma kilo goto tamaro ko ɗiɗo si kala ka wi'a ñammingol ko gotel e ɗiɗi mi konti ɗo ko ɗi e ɓe jogiiɓe kunji wunda ɓe acciɓe jogomo yimɓe ɓen nantondira hutuba o ɗon jogimo ɗon sutimo sikude ɗon o accata yimɓe ɓen nana hutuba o hakaza tayib harayno musidɓe julɓe ko ɗum waɗi mi profite oɗo hutuba hande fewndo ka wonɗen ɗo hay tawɗo no ñawli lewru layele so futti e muɗum janngo o yani e muɗum janngo o waway horude ndu foppisi suumaye keso on daro de sale o fowto kadi o waɗa hoore makko entretien o ƴetta o hetta ƴiikal kadi ɗo e suumaye keso on naatu ko alda e etugol kono hayso ko ñallal gotal bajjal marɗa ma balɗe 5 a jooɗike e haami ɗon neɓata taway ko balɗe 5 ñawliɗa tawa ɗo e suumaye ko balɗe 3 heddi ko wakkiliɗa wo a wataɗe yoɓude ɗon haray ko 3 ɗen wawata yoɓude ɗiɗije ɗen a yoɓoyayɗe ɗo wondude amande wondude e toygol kilo goto maaro tawi noon kadi ko on tigi welsindi kon ka diina ko bakkat alqur'ana wi en ka suratu tawba innaman nasi'u ziyadatun fisu yon andu ko wi'ete ko nettinagol e golle moƴƴe ɗen a duwama yaade hajju hiɗa jooɗi hiɗa satade hiɗa duwa yoɓutude ko ñawliɗa hiɗa jooɗi hiɗa satade a duwama ittude zakka hiɗa jooɗi hiɗa satade innama yo yahi haɓoygol jihade hiɗa jooɗi hiɗa satade ay konko onɗa satade ɓeydatama moƴƴere ka Allah ɓeydatama victoire ɓeydatama polgal innaman nasi'u ziyadatun fe so yon andu nettinagol ngol e golle moƴƴe ɗen nettinagol ngol e accugol tuubugol ko boni kon koko ɓeydata neɗɗon e ko boni kadi edan haray wota goto nettino haray yo fopp kala anduɗo hino ñawli yo hittin yoɓita ko ñawli ko aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruna wal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatu rabbi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'd en yetti Allah ɓutte yurmende kisi e yownu e hoore oɗo annabajo mo andanɗa hoore ma annabajo go ala
ɓaawo makko. Al-khutbatu thaniya, khutba meɗen ɗimmo o. Ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hey kono yo gomɗinɓe dande hoore mon dandon ɓe ngureji moɗon ɗin yiite. Haray khutba ɗimmo on komi woni adresade ko modiɓɓe ɓen ɓeɓe ɓe nguli mum ñawli. Babaɓe ɓen ɓeɓe ɓiɓɓe mum jiwɓe ñawli. Ɓiɓɓe worɓe janɗuɓe ɓen ɓeɓe nene muɗum ñawli ko ɓe mi woni adresade joni. On andi alqur'ana wi hey ko onon yo ɓiɓɓe worɓe dande hoore mon yiite dandon ɓe ngure mon nden yiite. On andi sonnajo nelaka dandugol hoore mon yiite par ce que o wawata. Ko an wi'a ya dando hoore ma danda dendanangal ɓe ngure ma nde yiite. Ene musidɓe julɓe, an a sikku ko tuma yaha ka darngal golle ɓeygu ma ɓiɗɗo ma peesa tawa koko moƴƴi kon ɓuri fanɗude, koko boni kon ɓuri ɗuɗude. Allah inna malaika ɓen khuduhu fa khulluhu thumma aljahima salluhu. Nange o ceeno mo naɓanon lammo ka nder yiite. A sikku ko ɗon présentata becce ma wakkitoɗa dolokil ma wubba wi'a no Allah no wiyomi dandu ɓeygure an nden yiite. O non c'est ma femme ça. Ou bien oɗo c'est ma fille. Ko ɓiɗɗo an debbo ni ma ko ɓeygu an ni o wata yaade yiite. Nami d'accord. A sikku ko ɗon Allahumma la. Sa wallali ɓeygu ma a dandali mo yiite ha ɗon a wawata. Tuma o nanga o ceena ɗon wuri a ƴuwoto fiwota ɓe andu ko a woni modi makko. Wuri a ƴuwoto fiita ɓe andu ko a woni baba oji o. Wuri a ƴuwoto fiwota ɓe andu ko an wonno ɓiɗɗo o yummirawo a ƴuwoto. Par ce que hiɗa andi a wawanamo hay hunde kulolno wota ando hiɗon jeydi ha inne haɓɓe oɗa kadi naɓoron himo tawa ko a ƴuwotoɗo. Idan kono gollitirten o aya dès le monde ici ko ila ka aduna ɗo goto kala emin si hewti ka suudu ananayno contrôla sika ka fulawa ene nayi ɗin naati ene dammi ɗin naati e ko nandi sa tawi ɗum ene hisuno ene ɓe wattoyno yiile tigaje ɗen. Hada kalimatu yani al ikhwanuna alladina fil badiya ko konguɗi musidɓe men wuruɓe ɓen ka fulawani. Ene on juuluno alansara on juuluno futuro on ene an a duwanoma lotade longal ene an ɗe balɗe fof ɗe yiide ella est ce que a lootike longal so fuɗɗitiɗa juulude. Ene an hino sabbordu suuma e darike ɗe balɗe jeego ɗe ñawliɗa rowani ɗe balɗe joyi ɗe ñawliɗoɗa suuma e feƴuɗo ɓayiɗa andi miɗo andi a ñawlino. Ene a yoɓi ɗen fanɗi e jongalleɓe ɓen landotoɓe ɗe ɗo lande bal ko ɗe ɗa lande ko ɗe ɗo landete. A howoyno hoggo ngon a uddoyno yolde nden on acciti ñala hoɗgol e ko nandita tawi ɗi ɗo piiji fewtowo e ɓeygu mum landomo a juuli kono a lootino longal ngal kono a yoɓi ko ñawliɗa kon ay ɗi coñci ma no raɓɓiɗi wire fiyowo kala jongallejo tawɗo ko ɗum ɗo woni place mum on oɗo wonay haaɓaɗo e jungo ɓeygure mum nden o wona haaɓaɗo e jungo isiraɓe makko ɓen. Fottane kaari no fiddi, fottane kaari no sonjini, fottane kaari no ŋermi, fottane kaari hino sonka hino ñaaɗi. Sika ka saare ga tuma nde jongal leɓɓen hewtiti ko landagol ene pay koy ñaami ene ɓe yahuno ka l'école ene conci ɗin wuppama e ko nandita tawi ɗum si ñiri ndin ɓannama ko contrôlata ko so tawi lanɗan ɗan feƴƴutuno ka o faala ɗon ɗum wona gerewil e nambarawil. Tuma o landi concongol siko gorko finuɗo ɗum kadi tawi concongol pasaka jaka wuppa tummondali ɓaka valise ɗum wona hande kadi probléme e nambarawil. Hewtutugol ka suudu lando sonna mum ene kono on juuluno ɗi waɓutuji Allah kono on yahuno ka jande est ce que koye pay koye yahuno ka jande kunɗa mi wowlanino on neeɓi o duwama juulude o duwama fuɗɗade juulde est ce que hiɗa yamirde o juulugol ɓeygo an si tawi leer juulugol yoni ka fankay to woni juula oɗo ila ɗo o duwama yamirede juulugol so juuli awa so juulali wota o piye oɗa ila ɗo hewti yamiregol juulugol so juuli awa so juulali ila ɗo ko yo piye est ce que a waɗaniɓe ɗum farque yani a waɗaniɓe ɗum différence. Ɓiɓɓe nguli maɗin ka nder galle ton ɓe anda nini ko hombo hewti yamiregol ko hombo woni hewtali ɓe anda ko hombo hewti yamiregol si jaɓi terte si jaɓali ko yo piye ila ɗo ɓe anda ko an non wi'a yo dandu ɓe yiite. Ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hey ko ono yo gomɗinɓe dande hoore mon dandon ɓe nguli moɗon ɗinnatugol yiite ko hombo tawata ila ka sabbordu e suumaye dari ma ila ka rajibi dari
o yimmoto o nangodira e ɓe nguuli makko ɗin o lando a yoɓiti ka a yoɓitali kon ɗum jooɗiɗa hittin yoɓita fewno ɗo ala hay gooto fanɗi e wonɓe tefude ɗum ɗon ko fi aduna on tum ko fi reedu ndun tum ko fi jiiba on tum ko fi l'école françiya on tum ɓay ɗum ɗon no anda mo jangi s'il est devenu un directeur ou bien un ministre il va prendre beaucoup de solde ɓay ɗon ko jawdi aduna no anda so jangi l'école françiya o ha o mutike so won directeur jango ma ministre o ɗuway gorol e deyol fottane kaari barki wona heɓugol poste aduna hollata yen déterminu kaari barki wona heɓugol jawdi aduna fi ono Amérique fi ono Europe fi o darni étage fi ɓa o waɗi ɗum ɗo fi ɓa o waɗi ɗum na ɗum holli kaari barki yiltiti ndara gekkuji makko ɗi est ce que mo reni e ɗi waɓutuji joyi est ce que imo hoori o reni e julde sunna nde est ce que mo reni e lewru suuma yendu est ce que mo reni e korkaje sunna ɗen est ce que mo jonnutude ɓeɓe woni wurudude haqqiji maɓɓe ɗin est ce que o jawle koni ɗaɓɓude o hibbana on ɗo est ce que ka état ka gouvernement ka on gollude ton o ala jamfade mbuuɗi ɗin heɓo ɓuri soldumo o hani hendade on est ce que ka woni leyɗe ton o ala détournude ɓe o wondi ɓen ma o ala gollirde no harmini ma o ala yeeyide ko Allah ene laa ɗon haɗi o heɓa jawdi o adda o hibbana o c'est tout ça que tu dois enquêter tout avant de déterminer des mots quelqu'un est béni ou pas wigol kaari waɗama barki ma waɗaka barki alors haray ko ɗiɗo fo goto kala e meɗen hani ndarude ko ɗiɗo hanuɗen wattande yili musidɓe julɓe haray sakkitorde konngol ngol yani da'awna en noddi kullu man alayhi qada'un bisiyam falyanhad en noddi goto kala mo tawata korka hino fawi e hoore muɗum yo maju yo hawto wataw tumbindir juuɗe tun non potto ko ha ka jimbal hewti non ka jimbal yo immo o yoɓa ko o ñawli kon en torike mo en jeejimo ɗo yo suumaye natude tawta e ko o ñawli kon pullo fu tawi ko dolokaji ñaw dewnindirte wona ñamade ko ɗum pullo fu tawi jonnon daynullahi haqqu an yuqda ñamande Allah nden ko nden ɓuri hulɓinade ko nden ɓuri handude e yoɓitegol e ko nanditata mo haray ko ɗum woni ko torondirɗen inchallahu tabaraka wa taala bada taslim ɓawo en salmini man kana indahu fursa falyadhhab falyahdir liftitahi lmasjid kala tawɗo e meɗen hino mari tan ɓawo salminama yo yaw o tawa ye udditugol julide nden mo yahali wona farilla fus o windantake bakka to hada huwa wa sallillahumma wa sallama ala nabiyina muhammad musidɓe men julɓe buy no tori en du'a no woodi wonɓe ka leyɗe no tori du'a fi kaydiji no woodi e maɓɓe ko hande ɓe convoca yani ka ñawore si ɓe gañike ɓe hendoto kaydi hande siko asku mum kadi awa haray ko asku mum woɓɓe no tori du'a no naadi kaydiji fi yahugol woɓɓe yehi toon no ɗaɓɓude kaydiji fi no wonira woɓɓe no tori du'a fi heɓugol golle ka meɗen ga haray ɓiɓɓe mengo no wadde examen hikka woɓɓe no wadde brevet woɓɓe no waɗude ko wiyete kon bac ɓeɗo fof no tori du'a woɓɓe no nawni no tori du'a woɓɓe jawle mum no jattede woɓɓe tereji mum no jattede en tout cas ɗi plainte ji ɗo fof ɗiɗo fof muɗum no hewti en ɗeɗo wullitale fof no hewti en idan wa mada alayna woɓɓe no tori en du'a fi ɓiɓɓe ronko heɓude ɓiɓɓe woɓɓe no tori du'a fi dewle woni ha heɓi 40 ans jombaka hiɗen mari ɗum fof bon woɓɓe no tori du'a ila ka jombi goto woni 30 ans 40 ans hayli ha no heɓira ɗimmo ronku woɓɓe kadi no jombi hebbini kono hara ko sonja e ɓuttu woni alaka nder ɓeygure ça ne va pas ɓeɗo fof no tori du'a wa mada alayna idan kon ɗum fawi en addu'a lahum ko toranagol ɓe Allah yottina ko ɓe neli en ko ya Allah ya rahman ya hayyu ya qayyum ya alim ya hakim ya ali ya azim ɓeɗo fof toriɓe du'a Allah hiɗa ande ko hombo e hombo noddi on tigi ma yehi ka on tigi tori du'a Allah hiɗa andi ɓeɗo toriɓe du'a fof ko honɗum goto kala e maɓɓe faala ko honɗum goto kala e maɓɓe huuli ko honɗum goto kala e maɓɓe nangi tawi no ronkidi e muɗum ittanɓe andeji maɓɓe ɗin okkorɓe faaleji maɓɓe dagiɗi ɗin huntanɓe haajuji maɓɓe ɗin dando koɓe huuli ɓe ani ɓe maapi kon hoynanɓe kon ko sattiri ɓe newinanɓe kon ko ɓe saggiti e muɗum ya allahu ya rahman ya rabbal alamin
nawnuɓe ɓen yo Allah selli faalaɓe ɓe ɓiɓɓe Allah okkorɓe jurriya waɗaɗo barki faalaɓe dewle yo Allah okkorɓe dewle ɓuttu ɓernde foti ko worɓe foti ko rewɓe ɓe tawata ko marché sattiri ɗum yo Allah okkorɓe marché Allah udditanɓe newende e yaajede ya rabbal alamin wonɓe ɗaɓɓude kaydiji fino yaara ma wonɓe ɗaɓɓude kaydiji fino wonira ka yehi toon ɓe fof maɓɓe Allah okkorɓe kaydiji waɗaɗi barki ɓuttu ɓernde wondude uddital arsike ya mujibul mudutar yalla ɓeyda en newenden e yaajede nden ya Allah yaafo en so ƴettita en rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus salat laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal